Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Kakon Hanyotrat National Awakening Movement hagani kakenti hapo kajing alam jong uba adalba nongrum layo ya kajing terwa na kiway pat kiseng reolom banya trailang kum kaway kakinhon kabaklan kabalong kum kajingnya teli hapadeng kiseng reolom uba adalba nongrum hagajingnya keren bat kilak patai kubor hagasngi baar kekat sauterik ubanai jelew arajar arpoar uliyatho bakaladon kajingnya keren bat kiway pat kiseng reolom banya terlilang hagani kakenti Henry kajingnya keren kamshim lapau satya ke kerteng jongki United Democratic Party kabajuya trailang bat ke Hill State People's Democratic Party hapo kalama jong ke Regional Democratic Alliance nado ke election arajar khatpra Namu bro makaram da basai lain no UDP mo nilai keren na isang mana keren kiwei part Regional Party tiba kan niru kan kanwan ban urlong lada ka poiru ka khanam syaka jeso bat kan dei kawe ka ban ai ya ka alternative ya ki pa Andre ko masih ono ngasidon ban ong tangan ni nilai sedang ke keren tendri ngatrikan bahan kali yang jong kita ki ba initiate kan ni mo kin keren kin ban pau Tingani kada data kajing sedang, tingani kajing sedang ru kalau long successfully, tinggi isu kerman tingani kajing long jong khanam mata, mengi kerman mereka pun setong dari kanang itu nak isu minum nak isu berian nak kajong, mengenai ibu kadang habakut ngau beri ke regional party ba ibor ke national party, timat kada wadang ini kita regional party beri ke pure regional mindset, nak bantah kajing betul itu ke national offset, mo, dalam dah compromise part ya ke hok kajongi kumki regional, mo. Temut kan posisi tahu pakai deka, way option, hani kacar,